Posao obnove almarskog kraja počeo je prošle godine, u toku su radovi prve etape od ukupno 3. Reč je o istorijskom poduhvatu, zato što se prvi put obnavlja kulturno i građevinsko nasleđe jednog dela grada. Planirano je da bude obnovljeno 600 fasada, tako da ne treba da čudi što će poslovi trajati nekoliko godina, a planirano je da budu gotovi za 6. Uveliko već radimo sređivanje almarskog kraja kao prostorno-kulturno-istorijske cijeline, sad sa akcentom na prvu A fazu, i to je obuhvat ulica Zlatne Grede, Skerlićeva, Milovana Vidakovića, Đorđa Jovanovića od Kosovske do Save Vukovića i Save Vukovića do Zemljane Ćuprije. I svi imaoci javnih ovlašćenja su uključeni u realizaciju ovog bitnog projekta, jednog od najvećih projekata zaštite kulturnog graditeljskog nasleđa, mogu slobodno kažem, u Evropi. Mi smo ponosni što taj projekat jeste u fazi realizacije. Što se tiče imaoca javnih ovlašćenja, vodovod, kanalizacija, toplana su završile svoj deo posla u ovim ulicama. Naravno, Zavod za zaštitu spomenika kulture uveliko radi na rekonstrukciji fasada i krovova, i svakako drugi imaoci javnih ovlašćenja sada rade ispred Jovine gimnazije u tom delu Zlatne Grede. Nakon toga se ulazi u ulicu Milovana Vidakovića i radit će se Skerlićeva ulica, što će i gde će se dovesti projekat u tu fazu da ćemo imati konkretne rezultate u smislu popločavanja. I ranije smo odlučili da vratimo prirodne materijale, da bude kocka, i uporedo će biti sređeni fasade, krovovi, imat ćemo novu i rasvetu i zelenilo, tako da građani će upravo videti taj deo almarskog kraja kao prvu završenu fazu. Zavod kao investitor odlukom Skupštine grada Novog Sada nastavlja dalje posao i za druge faze, tako da smo krenuli sa radovima i u Zemljane Ćuprije, u Lađarskoj, ostatku Save Vukovića, pre svega kada su u pitanju fasade i krovovi, a imaoci javnih ovlašćenja, pre svega vodovod, kanalizacija, toplana, nastavljaju dalje posao da bi izvođač mogao, kad završimo prvu A fazu, da nastavi dalje da radi na rekonstrukciji almarskog kraja. Deo almarskog kraja postaće pešačka zona, tako da će kolovozi i trotoari biti zamenjeni kaldrmom i pločom. U planu je takođe da bude posađeno i 200 stabala. Tako da u delu ulice Zlatne Grede, u kojoj se ja sada nalazim, već su postavljene betonske sadne jame u kojoj će biti posađen novi drvored. Planiramo proširenje pešačke zone na ulicu Zlatne Grede i na Skerlićevu ulicu. Naravno, očekuju nas i gradske odluke po tom pitanju. Naravno, vaši gledalci će biti upoznati sa detaljima tih odluka kada budu u skupštinskoj proceduri. Iako tako ne izgleda, ali mesto na kojem sada stojim, budući je trg Zaharija Ortelina, svestranog umetnika i intelektualca s početka 18. veka, koji je takođe žitelj ovog dela grada. Naime, njegova kuća nalazila se u Skerlićevoj ulici, koja se zajedno s ulicom Zlatne Grede sliva na budući trg. Almarski kraj kao prostorno-kulturno-istorijsku celinu treba gledati i kao turistički potencijal s jedne strane, a sa druge strane i prostor za realizaciju mnoštva
programa gde možemo da skrenemo pažnju na 18. vek, kada imamo u vidu onih 5 središta kulture u gradu Novom Sadu. Ako nam je 17. vek rezervisan za prostorno kulturno-istorijsku celinu, Gornje Donje Tvrđava sa Podgrađem, svakako 18. jeste. Almaški kraj, 19. vek mogli bi da karakterišemo i da povezujemo sa starim gradskim jezgrom, naravno 20. vek, liman i distrikt i sve ono što radimo u resoru kulture i 21. vek kroz mrežu kulturnih stanica kojih trenutno imamo 11 i kroz mrežu kulturnih stanica sprovodimo decentralizaciju kulturnih sadržaja, da dovodimo kulturu u sve delove grada. Kada govorimo o Almaškom kraju, mi u Almaškom kraju imamo kulturnu stanicu Svilera i ona jeste mesto okupljanja. Svakako ne smemo zaboraviti da se na teritoriji Almaškog kraja nalazi sedište Matice Srpske. Tu nam je istorijski arhiv grada Novog Sada i Akademija umetnosti i kroz sve aktere koji deluju na terenu i uključivanjem građana u kulturni život Almaškog kraja, Novog Sada, naše zajednice, svakako možemo ponuditi i Novosađanima, ali i svim onim ljudima koji dolaze u Novi Sad određene sadržaje za koje možemo da kažemo da su kvalitetni. To otvara prostor za mnoštvo programa gde ćemo upravo baciti akcenete na ono što jeste specifičnost ovog dela grada, jednog od najstarijih delova grada, i verujem da će i ustanove kulture i organizacije u oblasti kulture, umetnici imati inspiraciju da ispričaju mnoge novosadske priče imajući u vidu naše istorijsko, kulturno i graditeljsko nasleđe.